بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى هي ورحمته كم آدت دوه جري مغرب نماذ فهم سلسلة قتجا ممسكتو كوريا جندا تفسير كلاهونغا ألون من أم فهون ده واحدك نمالا فباني سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها سورة كتفسير أقولكم إهن كمون إن شاء الله تعالى ميري ألون من فشاني يا فيديجن إن سورة كمغابا سورة القارعة سورة كتفسير سورة فتوى الله وحي كربا فباني القارعة. القارعة ميغمانه كي هتك بيروز كان جنس دي قيام دوس قارعة إذن قيام دوه جنانته تريغ همني جنبانا من أي القارعة إدوها القارعة إنن ديفا وسببكي إدوها كي أي ميستكون هتك ورا بدو بيروتي كم جنس ده دوها كباتيو أدمي القارعة ملفظ مي القرع ملفظ اسم فاعل مانكي هتك بيروكان جنوم نوتا بيكمي هنا بدوكم با آفة نوتا بدوكم با مصيبات لاغتون أي القارعة مي بهوج مانكي. سورة الرعد تريس ابنا آياتك من الله وحيك ربا فوي ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة كافروا يميهم اورن كلا كانت تهوغ صوبون آفة الجهي نوتا مصيبة تن اميهم الجهي مانكي اميهم كون اولون نبا كانت تهوغ صوبون ابا اميهم نن آفة مصيبة الجهي أو تحل قريبا من دارهم نوتا آفة نوتا مصيبة آس اميهم غوتي غدورا كاريان عدي حتى يأتي وعد الله اميهم اغوتو دميهوري الله وعد فلو أو مداندين أد إهوري هاكم نوتا بيرووري كان اميهم ناهمين أنن جهنو سببكي أي اميهم الله أمر فلا خلاف واتيب الله سبحانه وتعالى نهي كرفي كانت تكن أراغن نمون داتيب إهم وكين الله سبحانه وتعالى إباميهم غاتا بيرووري كم مصيبات آفة فنوباني أد بيكميهم تريغا نبا كانت تن عام فتوريغن غوسفي كم بنينما إمن غمتش شامل وافدا كوفاين عذابن أون أي إكشيغن واكم إهم كمون ألغون من مسلم كما بيتيوه ألغون من نكي محمد صلى الله عليه وسلم جه أمته جه ميهون كما بيتيوه ألغون من جه مچ واجب جه مني أميه كخلدانا كان ديبونو منبركون النبأ كان تتا مناكرو سوبكي مي أمتكي هي أمك كموجا ميستكون جه تري نروبي هي أمك كموجا الله سبحانه وتعالى لبا فوا سببكي mi ummatu ga mi hunnaki heyo kan tattakan amurko nuba kan tattan nahiko adi Allah subhanahu wa ta'ala yang imam ba bayaka batibe ehnamas algon men heyo kan tattakan amurko nuba kan tattan nahikurun du kolla fikama baninama algon men emmen ge maccan am muafada kofa yang adabin aw ay ekashigam wakama ehem wegen suratul ra'd ge 30 wana ayatu ga Allah subhanahu wa ta'ala e kafiru wi mi hunnan عذاب غتوغ واهك بيان قدبم وحي قربني ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة إباميهم كن أولن النبا كانت تكج سوون إباميهم غاتن
musibataka afetan adi biruverikan emihunna hameyan ay aw tusibuhum bima sana'u qari'a nuwata emihunge gotige dora hameyan e biruverikan as lagate ehem bima Allah subhanahu wa ta'ala ga amurfla khilafa bayakumihun kantatta kuramun da'iruga algon men ekamuga hanuti begena nuwana emihegge kuladanakan huri minwarakun ekan mana kurbeto masakke kuranjehen at mi ayatuga al qari'a nuwata hittaka birwetikan awme mi birwerikan hittaka wannani Allahuga amurfla qiyamatuge taala fili fumeleve wagutuga Suratu Namlge addiha haibwana ayatuga Allahu wahyi kurabba fawe wa yawma yunfakhu fis sur eduwahum Allah subhanahu wa ta'ala ga amurfula taala fiya fumelevene fafaz'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah den Allahu irada kurabbi mi farate menuwi uda bimugawa huriha emmen birun fikkadagen dane wa kullun atawhu dakhirin adi emmen derave nikamati wegen wa haluga Allahu ga hadratan annane manaki mahsharuga madanan emmen nikamati wegen wa haluga emmen annane at qiyamat duwahuge mi birweri kamaki ei insanun ege kurin duwaha kuwes tajriba kofa nuwafada bodu birweri kame ad insanunge hayatuga tafatu duwastan emihunna kurimatiwe birweti duwasta bes kurimatila fawe ehennamawes duwahak was insanage hayatuga tajriba nukura fada birweri duwahen nuwata birweri kantattake qiyamat duwahun emihunna kurimatiwegen dani al qari'ah at mi qiyamat duwaha dayfawa nantahuge terin ennan qiyamat duwaha تفات ننت الديفا مثالك الغاشية هل أتاك حديث الغاشية الحاقة سورة الحاقة فشيتنوغا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الطامة فإذا جاءت الطامة الكبرى الصاخة فإذا جاءت الصاخة الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة مي حتى بس قيام الدوها ديفا وتفات ننت එවස් එච්චෙ නුරක්කා තරිකම් බොඩු වෙජ්ජකම වනීනම ඒච්චක දෙයිෆාවා නන්ත ගිනවන් mi tafatu nanta nuwata qiyam duha tafatu nanta tafatu man dehawa fada goggotan nanta deifawa bikam deifawani ei eduwahuge eki halattaka gule gotum at eduwahaki birwerikamge duwahen eduwahaki mistakum birum fikkanagen dana duwahen eduwahaki mistakum ekaku anakakan ehitari wevene duwahennun komme mihak was emihege amilla nafsagen biru ule duwas ehembima eduwahuge eki halattaka gule gotun Allah subhanahu wa ta'ala eduwaha nandeva kirit qur'anuga enanta bayan kurava bani mal qari'ah hittaka birwedikan genesde qiyam eduwahaki kon duwahen hiye at furtama Allah wahi kurbani al qari'ah hittaka birwetikan genes de duhe yafahuga misware kurbani mal qari'ah hittaka birwerikan genes de qiyamet duhaki kon duhen heye admigota suware kurabumuge beenumaki mal qari'ah hittaka birwetikan genes de qiyamet duhaki kon duhen he migota suwar kurabumuge debeenumen ibowe ei eggotaki eduwahuge bodukam bayan ko devun eduwahuge birwerikam bayan ko devun anegotaki ei mativeri Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga mativeri daraje deifawa duwahekan bayan ko devun wama adraka mal qari'ah adi hittaka birwerikam genesde qiyamet duwahaki kon duwahekan kalega faana angawadevi kon kamettoe ad mitanuga anakawe suwalu takrar korbafu mal qari'ah wama adraka mal qari'ah hittaka birwerikan genesde
qiyamet duhaki kon duhekan karega fanan angadini kon kamettoye ad migotam miswalu takrar kurawwa favumuge beenumaki eduwahuge bodukama eduwahuge birwerikan insanun nan itura yaqin koddebun ei hama ekani algodumen fotek galiyegen dakka wahakatake nunkan ei mihum birugannawan hadahadagen dakka wahake nunkan ei haqiqatekkan ei waanekamekan ekama meduga shakku nukurashe yaqinum ves ei annane duheke ehem bima eduhattaka tayyar washe ei adage duhennune ei boduwekemwa biruwerikamaka insanun kurimatirang jehene duheke efahu eduhunge kantatta begenda gotuge eduhun kantatta begendana gotuge tafsil mi ayat kuriyan huri ayat huga bayan korabani furtama wahyi korabani yawma yakunu an-nasu eduhun mistakun ge halatuhun nanuge bayan korabani mistakun wana go yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth visvi bihali begemwa parwana takefadan mistakun wane egoy migota feturi genda visvi vihari vegemba uduhe parwana take fadan mistakun vegendan ad evves mihakan emihaka korveni kon kamekkame emihakan ehurveni kon hisabaku kamen evves mihakan nege ehem vegen Allah subhanahu wa ta'ala suratul hajj ge feshe ayatu ge wahyi korabani ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma ya ayyuhan kommekas eduhoge birwerikam bayan korabam wahyi korabani وترى الناس سكارى يا أيها الذين آمنوا إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت إذوهم كيرو ما ميها إينا كيردين إنه رغا دارفلو إينا جاتهم فابا ويتكين إبادة أي كيف كنتو إينا فاروا كورا كما كنون إهنمس إذوهوge birwerikamu yang mihage hitang evanna biruverikam ge sawbun enage atun darifulu vettigen edani yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa taran nasa sukara adi mistakum mastuwa fatibe bayge gotuga fennane wama hum bisukara ehennamas haqiqatuga emihum mastuwa fatibi kiyennun ولكن عذاب الله شديد إهنمس إدوهوجي الله سبحانه وتعالى عذاب غدفد بجن بنيه إهم بيما إدوهوجا ميستكم وارجوي آية كبيان كرباه من ميستكم تبيني مستوى فتبي بيجي قطوجي إميهن كي حقيقة توك مستوى فنون إهنمس إدوهوجي عذاب كبروركمون بركمون إدوهوجي بيروركمون كبركمون إميهم مستوى كنتبي بيجي قطوجا فني كندري مي آية كم بيان كرباني يوم يكون الناس كالفراش المبثوث بسبي هاري بجنبا ودوه parwana takifadang mistakung edwahung vegen dan al farash mi farash mi lafzuge jam'u nuwata ginawataru ei alifang nuwata alikang hunna tantanuge washagin uduhe kudi kudi parwanata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu riwayat gaade kit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi kama mathali wa mathalukum tiban karega fana tiyabami hunge misalaki kamathali rajulin aw qada nara alifan gande rokuri mihegge misale faj'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha ad ebihaku e alifan gandu rokurumun goffulangitaka parwana tan e alifan ganda vette munde sabaki esorumannaki e alifan gandu nuwata alikan hunna tantanuge washagen uduhe taketikama bative ehem biba e alifanuge hunukan aragen diyama esorumen ege teren e alifanuge teriya vettigen dani faj'ala al janadib wal farashu yaqa'na fiha goffulangitaka parwana tan e alifangaluge teriya vettigen de wa huwa yadhubbuhunna anha komme kas e alifangalu rokuri miha e parwana taka e goffulangitan e alifangaluge teriya vettuna nuden enage atun echehi fassamu nuwata folamun gendiye
وأنا آخذ بحجزكم عن النار رسول صلى الله عليه وسلم حديث قرباني تمن كالك فانوس مما سك قرباني تيبامهم نركان سلام قديش وأنتم تفلتون من بين يدي وأنتم تفلتون من يدي إهنما بس تمن كالك فان تيبامهم ألفان نركاج ألفان سلام قدام مسك قربكم غابي نمس تيبامهم تمن كالك فانو أتون بيوجن غوس ألفان غنوغ تريا vetten masake kura fade ad ekka alifanganu rokuri miha wes emiha atum folamu migendani etanan goffulangitaka parwanata vettuna nuden egota rasul sallallahu alaihi wasallam masake kura mugendawani ekalek faanuge ummatuge mihun narakiya vettuna nudevu mattaka ehennames mistakun evaru nudane mistakun Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurabi kantattakan araganani aragatumuga sawbun rasul sallallahu alaihi wasallam kitamme warakan emihun narakan salama kurabu mattaka masake kurabi kamuga binamas ekalek faanuga atun biwegen gos emihun narakage teriya vettigen dawahaka rasul sallallahu alaihi wasallam mi hadis ga bayan kuraba fa mi wani al mabthuth ke mane ki feturi fawa al farashil mabthuth feturi fawa parwana takib suratul qamar ge haybana ayatuga allah wahi kurabba fame mistakun kavvalun teduwana goy sifa kurabam wahi kurabba fani khushan absaruhum birungos emihunge lota tiriwe fetibeni nikametibe biruwetibe fawa haluga emihunge lotan hunnani tiriwe fe يخرجون من الأجداث أميهم كفول تكون نكونان إحالتوغا بيرون نكمتي وجن أميهم لوتا تيريكو جنتي بحالوغا كفول نكونان كأنهم جراد منتشر أميهم صفة كربني فتوري فاوا غفولا جتاكي جيغوتوغي غبور تكون ميس تكون نكومجن محشروغا مادان الدا ديون الله سبحانه وتعالى صفة كربا فمني بيرون emihunge lota tiriko adi udu feturi fawa goffulagi take fadan emihun kavvalu nukumegen mahsharuge madana dana wahaka ad qiyamat duahum mistakunge halat bayan kurabu mafahuga dem mi bayan kurabani varugada farubada taka vegen dana gotuge wahaka wahi kurabani وتكون الجبال كالعهن المنفوش بروالبه كهرتك فدان فربدتا بگندان اد بودتي ورغدا هيلا فربدا نوتا very فربدا كمغا بينمس اچهي كوندي كوندي بگنگوس بروالبه كهرتك فدان ا فربدتا بگندان سورة الواقعة فه ادي هوانا آياتوغا الله وحنك ربا فوي وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فربدتا فندو فندو به هموم وجه اد بودتي فربدتا فندو فندو وگن دي ديان hama ekani fundu fundu bi kinu fundu fundu wegen gos himum wegen dani eha bodan farubadatta fundu fundu wegen de فكانت هباء منبثا فهي ويا براغن دا كندتك كمغا افربدتا وگن دانه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية قيامة دعاهم ميستكم دبيك بهجن دان واهك من الله مي آياتك بيان كربا في مري فرضا بيكي أميه جفافة تكبر هيوكن تتا جنب الجميع دوانا ميهكي أميه هيوكن تتا كبر නොබෑකන්ත නුවත ෆාෆත ගින වෙජ්ජමීහ එහෙම දෙවත්තර මෙවලනි එවත්තරකි එමීහෙගේ නොබෑ ෆාෆතක වර හේයකන්ත ගිනවි අනකකු මෙවාගතකි ඒගේ ඉදිකොළු
හේයකන්තක වරෙන් නුබෑකන්ත ගිනවනි එම ෆුරතම බෑග මීහුන්ගේ වාහක බයන් කරබම් වහී කරබනි ෆඅම්මා මන් ثقلت موازينه එමීහෙගේ තිරෆයි එමීහෙගේ හේයකමුගේ හේය අමල්තහුගේ තිරෆයි බරුවෙජ්ජ මීහා فهو في عيشة راضية ඒන වානි උෆාවරි දිරියුළුමෙක්ගේ මාලකි ඒනගේ හේය අමල්ත නුබෑ අමල්තක වරෙන් ගිනවෙජ්ජකම වණිනව හේය අමල්තහුගේ තිරෆයි නුබෑ අමල්තහුගේ තිරෆත වරෙන් බරුවෙජ්ජකම වණිනම فهو في عيشة راضية ඒන වානි වරන් උෆාවරි දිරියුළුමෙක්ග ස්වරුගේගේ අත් ස්වරුගේග එමිහුන්නකන් එව්වෙස් වරුබරිකම නාන්නාන හුරිහාකම වර ෆුරිහම හම ජහිෆා හුන්නාන එමිහුන් එතනුග එමිහුන් ස්වරුගේග දායිම දෙමිති බේන දුවහක්වස් එමිහුන් ඒ ස්වරුගෙන් නුවේ නුකුන්නාන එහෙම වෙගෙන් සූරතුල් හිජ්ර්ගේ සාලිස් ෆහ සාලිස් සය සාලිස් සත අදි සාලිස් අවවන ආයතුග අල්ලාහ් වහී කුරබාෆනි ඉන්නල් මුත්තකීන ෆී ජන්නාතින් වඋයූන් හම කෂවරුන් තක්වාවරින් වාකන් කෂවරි බගීචාතක නුවත ස්වරුගෙතහුගේ වඋයූන් අදි ෆෙන් ආරුතකිගේ උද්ඛුලූහා බිසලාමින් ආමිනීන් අද ස්වර්ගවන්තවරින්න තක්වාවරින්නම් අල්ලාහ් වහී කුරබාන අංගවාන උද්ඛුලූහා තියබාමිහුන් ස්වර්ගතක වන්නාෂ බිසලාමින් ආමිනීන් ආමාන්කමා සලාමකමා අකුගා තියබාමිහුන් ස්වර්ගතක වන්නාෂ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين එමිහුන් ගේ හිත්තහු ගවා හසදවරිකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එදුවහුන් ෆිලු වලවන් අත් දුනියමතිග වෙජ්ජා ඉන්සානුන් ගේ හිතුග තබීයි ගොතුන් හුන්නකමෙන් ඒ හසදවරිකන් මිසාලකන් ඒනෙවරෙන් තංකොල තනවස්කො තංකොල රංගලු ගොතෙග්ග මීහ කුලේකම බණිනම එකම දෙතරෙග හසදවරිවුන් ඒ ඉන්සානාගේ තබීයතු ගවාකම එහෙන්නම ස්වර්ග අවන්තවරින්ගේ හිත්තකුන් අල්ලාහ් වනි හසදවරිකන් නැති කරවා ෆමි ආයතක මේ වංගවනි වනසඅනා මා ෆී සුදූරිහිම් මින් ගිල්ලින් එබිහුන්ගේ හිතුගවා හසදවරිකන් අල්ලාහ් ෆිලුවාලවාන එහෙම් බීම ඒ ස්වර්ගයේග ඒනෙවරේ මති දරජේග මීහ එහෙම් මීහ කුහුරිතම් ෆෙරුන් කම ගාවිනමස් එමීහුන් එක්ගොතකවස් එකම ආදේතරේග හසදවරිවේ අනක කුහුරි දරජේ දාක කොම් මෙහෙම් බේනවනවාන ඒනෙන් එලිබි ෆහුරි දරජ ඒ එම්මෙ මති දරජකන් ඒනෙ විස්නේන ඒ දරජම් බදලුවාකන් ඒන එවස් හාලෙග නුවෙන් එදෙන ලා යමස්සුහුම් ෆීහා නසබුන් එමිහුන් නම් එතනුග ස්වර්ගයේග තිබේරු එවස් කහල වරුබරිකමෙන් නාන්නානේ වමා හුම් මින්හා බිමුඛරජීන් අදි එමිහුන් ස්වර්ගතකුන් දුවහක්වස් නොේ නුකුන්නානේ තා අබදන් එමිහුන් ස්වර්ගයේග ඒ බොඩු වෙගෙන් වා නිඅමතහුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එමිහුන් ලහට්ටවාන් වඅම්මා මන් ඛෆ්ෆත් මවාසීනු අත් එමිහෙගේ හේයකන්තතක වරෙන් නුබෑකන්තත්ත ගිනවෙජ්ජියා වඅම්මා මන් ඛෆ්ෆත් මවාසින් හේයකන්තත්තහුගේ තිරෆයි ලුයිවි එහෙන්නමස් බරුමි වනි නුබෑකන්තත්තහුගේ තිරෆයි එහෙම් වෙජ්ජියා එමිහෙක ඔයිතරකි ෆඋම්මුහු හාවියා ඒන උලේන තනකි නරකයාගේ අඩියේ හාවියා මී නරකය දෙයිෆාවා නන්තහුගේ තෙරෙන් නමෙ අත් ඛියාමත් දුහා තෆාතු නන්ත දෙයිෆාවා ෆදන් නරකයවස් තෆාතු නන්ත දෙයිෆාවේ ඒ නරකයාගේ එකි හාලත්තක ගුලේ ගොතුන් නරකයන් එකි නන්ත දෙයිෆාවනි හාවියා මී එගොතුන් නරකයේ දෙයිෆාවා එන් නමෙ එෆෝ අල්ලාහ් වහී කරවනි වමා අද්රාක මා හිය හාවියා ඒ කොන්තනකන් කරේගෆානන් එංගිරවාතෝයේ අත් මිතනුග මිස්වාලු මිගොතක් කරවාෆුමුගේ බේනුමකි ඒ හාවියා නුවත ඒ නරකයාගේ නුරක්කාතරිකමුගේ බොඩුකන් බයන් කොද්දවුන් දෙන් ඒ හාවියායකි කොබාකම් බයන් කරවම් වහී කරවනි නාරුන් හාමියා ඒ හූනුකන් ගද අලිෆාන් ගඬකේ අත් මිසූරතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිවනි ඛියාමත් දුවහකි කිහා වර්ග්ගේ බිරුවති දුවහෙක්කන් බයන් කොද්දවාෆා අදි මිස්තකුන් කව්වලුන් නෙරුවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරත මහ්ෂර් කුරබේනකන් ඉන්සානුන් නම් හඳා කොද්දවාෆා එදුවහුන් මිස්තකුන්ගේ හිත්තක බිරුවෆාවා බිරුවරිකමගේ සවබුන් මිස්තකුන් තිබේනි පර්වානාතකගේ ගොතුගකන් වනි බයන් කරවාෆා
adi bodeti warugada biya farubadata burwalave keheritake fadan badaruwegen daana waahaka wani bayan kurabbafa adi mistakun kofawa amaltuge maccan eduwahun ebihunge amaltuge mac hisab bellevenakan emihege heyo amalta barwejje kama waninama emihakan ufawe dirulumen Allah subhanahu wa ta'ala swarugega devvanakan ehennames emihege nubakamuge tirafai faafatahuge tirafai barwejje kama waninama emihakan oti hunukan gada nurakateri narakage alifanganukan mi ayatuga mi wani bayan korabbafa ehembima vihaves ginan hiyo amal takko narakan salama bumattaka masake kuruman Allah subhanahu wa ta'ala mi suratuga algun mennan angawafumani kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korabbafa be ittaqun nara walau bishiqqi tamra kaduru falayge minwarun Allahu maguga heda koggen nama ves narakan salama buma masake kurash ad kaduru faliyen ei warang aadage ecche ehme aadage echen Allahu maguga heda koggen nama ves narakan salama bumattaka masake kurashe egotan kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatan irshad devafani ad emis ingeni narakage nurakkaterikan narakage nurakkaterikamattaka etanuge huri biruwerikamattaka rasul sallallahu alaihi wasallam efadan ummatan irshad devafa evani ad mihay sahabun mi suratuge tafsir numuni inshallah ehenkamu miyanna haftaga alagun men fashani miya jehgen in sura kamugawa suratu takathur alhaakumut takathur inshallah taala Allah subhanahu wa ta'ala alagun men emmennaki hiyo basaha hiyo bas qabul kuraba yakam gala vash amin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi